Ke search and rescue team jong keteran fire and emergency services ke jela ha kesin kong jong ketayo ke layok bantam na Wahumkhrah ikilai teli ki Suloi jong ki Pulit ke mau kenro police outpost ke bela syak ni jubor ki Samla ke bela dengmas ha kesin rakhil aluat jong geri India. Kajing yawat gini gitiar siat Wahumkhrah kalau wanja Hadien kajing pemi kubor jong ki kot kubor ke jela halor ke siti bagi opdiang ba pentip ya kejaka bagi bread ikini gitiar jong ki Pulit. Kat kum gani kishiti bam sham ladan basoi kerteng la pentip e gini tiar siat la bret na jrong jog jingking umpo liu Wahumkhrah ke bapnia so e kajaya ulat doam bat ke Mawlai put muri ka kenhun search and rescue team jog ketenat fire and emergency services ke jela kalawan poi jingking umpo liu hak por katwi bejemen step bat kini ka kenhun klan nyom ke Wahumkhrah rengkat kitiar beno bat ki maganat banwat e ni tiar bela bret la ban put mahong ni baka kenhun di Samla batap dur kemat kila kini igini ki Suloi ni Pulit ka mau kenro police outpost ha kasni rakhe kasni yo lalut kari ka badir Sngi bala tap yu nong yalam barem ki HNLC uba cherish the field thank you ubala syasiat ki Pulit ha ka khalai trek unailar ha Mawlai kenton masar halor kani jingja ketenat Pulit kalau wengkam shipor ki samut ki Pulit ka mau kenro police outpost namar gajing e ikitiar yale ka office superintendent ki Pulit ke East Khasi Hills ke leo jing tip shapangan ke city ka bapoi skilat pathai kubor bat kalapan ke jinge trilang bat kinong lam snong ka jayau bat Mawlai bani wat ikini gitiar ha ke degawa bat de Hadien prasni kata ha ka sing nengkong bai ke jinge wat ikini gitiar ke urlong ka kenhun search and rescue team kelas dang ya ke jing wat tiar na krum jong ke jingkiang sharum rei day habakim lab dien satya kilawan pai bat sedang mengiu sasaneng kani kala shimpor kumbash kenta shtengi ai badai haba kilawan poi hakrum jingkiang wei dukhat ka kenhon ulayo sei ka bagi Suloi batang ha pedang arne lai minit leo ban sei baro lai teliki Suloi ya gini kitiar siat la shimtino ki Pulit ka thanat lumding jeri banle ya ka badon kam चैम्बर में है कि नहीं तीनों हटाओ इसको चैम्बर में हो जाम हो गया जाम इसको अलग अलग ले लो सर तब गिर जाएगा ये yeah we are happy that we got this one. It's a very tough job, even though my boys has done very good job, so I congratulate them and all of you media person also. Thank you very much. Video lagi ni